vhudzha muṅwe munna o vhuya a ri kha dzi comment zwezwi ri kha life tshiṅwe tshifhinga zwa murahu a ri why dzi billionaire vha sa posti zwithu zwavho zwa dzi success na mini. Zwino nṋe nda ri hai zwi tonga na nṋe ndo rali nṋe nda ndi sa funi u posta zwithu zwanga zwa personal uri ndi na mini na mini, mara zwo itiswa ngori na wana uri vhathu tshiṅwe tshifhinga ni khou vha encourage kana ni khou vha vhudza nga ha mudzimu, mara na wana vha khou vhudzisa uri oyu mudzimu ene vhone vha dzula vha khou amba ngaye ono vha itela mini. Zwino ndi hezwi ra fhedzisela ri khou ra ri tou ni sumbedza na highlight ya zwiṅwe zwine murena vho ri itela zwone. Hu si uri rine ri khou itela for vhananyana kana uri vhe ni ri hope hai, na ri nyagi na zwiṱerepe zwa muthu ende a ri khou agofha uri vha ri khou sumbedza zwine mudzimu vha khou itenda zwi yone na bivhili ino uri iyani yo sumbedza zwe murena vha ni itela. Zwino khe izwi uri ndi fhindule ndi clear a picture, huna vhathu vanzhi vhane vhena vha dzhia uri ndi vhapfumi a vha post vhaṅwe u sa posta havho a si uri vha tou vha khou dzumba success kana huna vhathu vha khou ita business dza illegal, vhaṅwe vha khou ita business dza ḓivhalei, vhaṅwe vha khou ita zwithu sa ḓivhalei, vhaṅwe vha khou silinga. So hezwi ni khou silinga kana ni tshi zwi ḓivha zwa uri business kana zwine na khou ita zwone a zwi clean kana zwiṅwe a zwi ngo ḓa nga nḓila yone, ni nga si poste ngori ni tea u ita tshiṅwe na tshiṅwe no dzumbama. Vhone arali vha tou zwi ḓivha zwori zwine vha khou ita zwone zwi clean vha ḓo vha vha khou shavha mini kana vha khou wara mini. Zwino ndi yone mentality hune vhathu vanzhi vha nyago u ḓi defenda ngawo uri no huna vhapfumi vhene a vha posti huna mini mini ani ani a vha posti ngori zwine zwine vha khou ita zwone most yavho vha khou silinga vha vha khou shavha uri zwi nga backfire kana zwi tonga heḽa tshiṅwe tshipfi Helmington o ḓa posta dzi goloi nnzhi na ene vha vhaṅwe vha ṱhangana mini, mara within no time na matsiko o vha o silinga mara arali o vha a si khou ita nthu zwi amba uri havho sina problem. A huna problem arali tindi zwi wela kha testimony ni khou sumbedza power ya mudzimu. Arali zwithu zwa mudzimu zwi zwa satana vhona ti ḓivhe zwa uri hezwo zwi tou presentiswa hani kana zwi itiswa hani, mara ndi khou zama u lwa no mentality vhane vhe na yago uri u filisa vhaṅwe vhathu hezwi vhe ni si khou kona ni yago u filisa vhaṅwe vhathu down uri vhe wani khou posta wani and havha na vhaṅwe vhathu vhane vha takala hezwi u khou posta vhone hezwi u tshi posta muṅwe vha dzhia offend kana vha vha na problem. So ndi hezwi zwine nda khou zama u sumbedzisa zwone.